Hari umufilozofi w'umugiriki wamenyekanye kuri filozofi igira iti unexamined life is not worth living. Ati ubuzima butibaza ibibazo ntibukwiye kubaho. Ni imvugo yavuzwe n'umufilozofi w'umugiriki witwa Socrate wamenyekanye kuri filozofi yise Socratic philosophy, aho yavugaga ko umuntu akwiye kubaho yibaza ibibazo ku buzima bwe bwa buri munsi. Pep Guardiola ni umwe mu bantu bacengewe cyane n'iyi filozofi maze agahindura byinshi ku mupira w'amaguru. Pep Guardiola ni umutoza wafashe umupira w'amaguru aho wari umukino usanzwe akawuhinduramo siyansi cyangwa ubumenyi biturutse ku kwibaza ibibazo nk'uko twabivuze haruguru. Yajyaga yibaza ati ni gute ikipe imwe itsinda, ati ni gute abakinnyi 11 ku bandi bandagaza abandi inshuro imwe 2-3 kugeza ikipe itwaye igikombe. Mu kwibaza ibibazo byose byamuhaye ubunararibonye maze avumbura byinshi bituma ari umwe mu batoza b'imbere babayeho mu mupira w'amaguru kuri iyi si. Ariko se ni iki cyihariye gituma Pep Guardiola aba ubukombe muri imwe muri shampiyona tuzi ko ikomeye kuri iyi si, English Premier League? Niba nawe ujya wibaza byinshi ku buzima bw'uyu mutoza wa Manchester City, muhaye ikaze. Byinshi ku byo tugiye kukubwira twabicukumbe mu gitabo cyitwa Pep Guardiola Another Way of Winning, cyanditswe na Guillem Barage, umunyamakuru ukomoka muri Espagne mu gace ka Catalonia, akaba umwe mu banyamakuru bandika ku mupira w'amaguru bazwi cyane kuri iyi si. Akaba yaranditse ibitabo byinshi bizwi cyane, akandika ku bantu bakomeye barimo Pep Guardiola na Cristiano Ronaldo. Muhaye ikaze, nitwa Mr. Wiz. Iyi ni Pop TV official. Musaba ko wakora subscribe niba utarayikora. Dubaha documentaire ku byamamare bitandukanye. Bahaye ikaze. Pep Guardiola. Amazina y'nyakuri ni Jose Pep Guardiola. Yavutse kuwa 2 Gashyantare umwaka w'1971. Avukira mu gace ka Catalonia aho mu gace ko muri Espagne. Kuva akiri muto yakundaga umupira w'amaguru cyane, ariko si nk'abandi bana bakinaga gusa, we yawutekerezagaho cyane. Yinjiye mu ishuri ry'abana rya FC Barcelona rizwi nka La Masia, aho yatangiye urugendo rwe rw'umupira w'amaguru. Muri iri shuri rya La Masia niho haciye ibihangaje nka Lionel Messi ndetse n'umukinnyi ukunzwe ukomeye muri iyi minsi uzwi nka Lamine Yamal. Pep Guardiola ntabwo muri kariyeri yo gukina umupira w'amaguru yari azwi nk'umukinnyi utsinda ibitego byinshi. Yari midfielder cyangwa se umukinnyi ukina hagati mu kibuga, akora akazi ko gutanga passes cyangwa kuyobora umukino. Yazamutse cyane muri FC Barcelona mu gihe cy'umutoza Johan Cruyff, aho yari mu ikipe yiswe Dream Team. Pep Guardiola yakiniye amakipe arimo FC Barcelona yakiniye imyaka 8, Brescia Calcio yakiniye umwaka umwe, AS Roma yo mu Butaliyani, Al Ahly Sportif Club, Dorados dos Sinaloa yo muri Mexique. Akaba muri kariyeri ye yo gukina umupira w'amaguru yarakinye imikino 398, atsindamwe ibitego 21. Yasoje kariyeri ye yo gukina umupira w'amaguru mu mwaka wa 2006, ariko icyo gihe si iherezo ry'umupira w'amaguru, ahubwo nibwo intangiriro y'ikindi gice gikomeye yari itangiye. Nyuma yo guhagarika gukina, Pep Guardiola ntiyahise aba umusitari. Yatangiye atoza ikipe y'abato ya FC Barcelona mu mwaka wa 2008. Yahise ahabwa gutoza ikipe nkuru ya FC Barcelona. Aha niho amateka yatangiriye guhinduka. Mu mwaka we wa mbere gusa mu ikipe nkuru ya FC Barcelona yatsindiye ibikombe birimo La Liga, Champions ya Espagne, atsindira igikombe cyitwa Copa del Rey, atsindira UEFA Champions League. Ibi byiswe treble, ni ibikombe bitatu yatwaye mu mwaka umwe bikitwa treble nk'uko bisanzwe, ikintu gikomeye cyane mu mupira w'amaguru. Pep Guardiola nubwo yatangiye guca duhigo, ntabwo yirangagije abamubanjirije. Reka tuvuge ku witwa Johan Cruyff. Dusubiye inyuma gato, mu mwaka w'1984, mu myaka 13 gusa y'amavuko, Pep Guardiola yinjiye muri akademi ya FC Barcelona izwi nka La Masia. Aha ngaha niho Messi yazamukiye ndetse n'abandi batandukanye barimo na Lamine Yamal, aho ataragiye kwiga gukina gusa, ndavuga Pep Guardiola, ahubwo yaragiye kwiga gutekereza football. Ati umupira w'amaguru ni iki? Aha niho yahuriye n'umutoza wamuhinduriye ubuzima. Uwo mutoza yitwa Johan Cruyff. Cruyff yamwigishije ko umupira atari uw'amaguru gusa, yamwigishije ko ari ubwenge, kuwuha umwanya n'icyerekezo ndetse n'imitekerereze yihariye. Nk'uko bigaragara mu gitabo Another Way of Winning twavuzeho, Pep Guardiola yafashe igihe kinini yiga
ku makipe atandukanye, yagiye ajya mu bihugu bitandukanye kureba amakipe, yasesenguye tagitike zitandukanye, yiga imitekerereze y'abakinnyi batandukanye. Mu kumenya ibi byose, mu mwaka wa 2008 yahawe FC Barcelona nk'umutoza mukuru. Abantu benshi bamushidikanyeho, ariko mu mwaka umwe gusa yegukanye treble, ni ukuvuga igikombe cya shampiyona ya Espagne, La Liga, igikombe cy'umwami cya Copa del Rey ndetse na UEFA Champions League. Isi yose hano yaratunguwe. Pep Guardiola ntabwo yaremye football nshya, ahubwo yayubatse ku buryo yise Johan Cruyff, abigira uburyo bwihariye. Ni ukuvuga ko yafashe uburyo Johan Cruyff yubatse maze we abugira uburyo bwihariye. Pep Guardiola yavuye muri FC Barcelona yerekeza muri Bayern Munich. Iyi ni ikipe yo mu Budage, akaba yaratwayemo ibikombe 7 birimo 3 bya Bundesliga, iyi ni shampiyona y'Ubudage n'ibindi 2 by'igihugu. Ariko yavuye muri iyi kipe bamutuka bitewe n'uko bamushinjaga kuba ataratwaye Champions League nk'uko yari yarabikoze muri FC Barcelona. Pep Guardiola yavuye mu Budage yerekeza mu Bwongereza mu ikipe ya Manchester City mu mwaka wa 2016. Kuva mu mwaka wa 2016 kugeza umunsi, imyaka 10 irashije atoza ikipe ya Manchester City. Dusubiye inyuma gatoya, mu mwaka wa 2016 akigera muri Manchester City, umukino we wa mbere yawukinye n'ikipe ya Sunderland. Uyu mukino warangiye ari ibitego 2 bya Manchester City kuri kimwe cya Sunderland. Umwaka we wa mbere muri Manchester City yawushoje ariko umwanya wa gatatu muri shampiyona, akaba ari wo mwanya mubi yagize muri kariyeri ye y'umutoza. Kugeza uyu munsi uyu ni wo mwanya mubi yagize. Ku myaka yakurikiyeho, Pep Guardiola yahaye Manchester City ibikombe 4 bya shampiyona, harimo 3 yatwaye yikurikiranya ndetse n'igikombe cya 5 arakiganishaho imitwe y'ibiganza, dore ko ayoboye urutonde rwa shampiyona aho ahanganye na Arsenal, ariko amahirwe menshi arahabwa Manchester City. Ikindi kandi, mu myaka 10 amaze atoza Manchester City, amaze kugera ku mukino wa nyuma wa Champions League inshuro 2, akaba yaratwaye irushanwa inshuro 1, ari nabwo bwa mbere Manchester City yari yitwaye iki gikombe cy'amatwi manini. Kandi muri uyu mwaka yatwaye iki gikombe, yanatwaye ibikombe bindi 2 birimo FA Cup ndetse na Premier League, shampiyona y'Abongereza. Ibi byose hamwe bikitwa treble, ibikombe 3 yatwaye mu mwaka umwe. Akaba yarakurikiye uwitwa Alex Ferguson wari warabikoze wenyine. Pep Guardiola nk'umutoza yagiye atwara ibihembo bitandukanye, birimo igihembo cy'umwaka cy'umutoza w'umwaka gitangwa na FIFA, yatwaye mu mwaka wa 2011 ndetse na 2013. Yatwaye ibihembo 3 by'umutoza w'umwaka bitangwa na UEFA, ndetse n'ibindi yagiye atwara mu marushanwa yagiye anyuramo atandukanye. Pep Guardiola ni umugabo wubatse, akaba afite umugore we witwa Christina Sera, bakaba bafitanye abana 3 aribo Maria Guardiola, Marius Guardiola ndetse na Valentina Guardiola. Ikindi wamenya nk'uko inyandiko zibivuga kuri uyu mugabo Pep Guardiola, ni umugabo uha agaciro cyane kuruhuka ndetse no gusinzira bihagije, kuko niyo yitegura match runaka cyangwa umukino runaka, asaba abakinnyi be gusinzira bihagije nk'uko abivuga, kuko gusinzira abifata nk'ikintu cy'agaciro cyane. Yahamagaye umukinnyi we akasanga saa 6 z'ijoro cyari kuri telefone, ashobora kugusibiza match. Naho nshoreje ikiganiro cyacu, nitwa Mr. Wizi, iyi ni Nepo TV official. Ngusaba ko wakora subscribe, tuzatubanira mu biganiro bitandukanye bya buri munsi, imyidagaduro, sport ndetse na documentaire zigaruka ku bantu bagiye bacuduhiwe tudasanzwe muri iyi si. Ndabashimiye mwe twabanye, nitwa Mr. Wizi.